Danke bafowethu. So uNokovic lo istriker seSuperSport United waduma kakhulu uKaizer Chiefs. IRoyal AM imkoleta 15 million rands, 15 million. So ulinde nje ukuthi iRoyal AM ithengiswe and then aye kuma-owner wakhona amnike 15 million yakhe yabo, ahlukane nento eningi. Rich lo muntu lo. Mawubheka futhi neRoyal AM azange adlale kakhulu ngoba baba ney'nkinga ngathi wayelimele, so bathi contract yakhe illegally. Waba nje neyitori eyiningi between bona neRoyal AM, but-ke wayewina icase, so une-15 million nje emlindile. Yingakho iSARS ithi iRoyal AM ithengisa nga-15 million. Normally i-status se-team yakuphesela boma-50 million angithi, but lesi sithengiswa nga-15 million ngoba uzokhokha zonke ley'kweleti lezo. uNokovic ufuna 15 million yakhe. Ama-player wakaholi since last year 2024. Inkinga nje mawuthenga iRoyal AM, but njengoba i-15 million kusho ukuthi bayabona ukuthi maybe around 35 million kumele ukhokhele ama-player nekoloto zakhona nje, ukhave zonke iy'nkinga ze-Royal AM moyithenga. But-ke mina umuntu engimhloniphayo la engimjabulele nanokuthi waze wayithawula imali madoda, uNokovic 15 million emlindile.